Kawai ke musik video ke ban sepelat nak lesai ke janmet. Kata kalong ha kepuasan baju janmet. Kebala ai kerteng ngalak kular tang berpi. Ya kena ke jing ruai la ruai da Risha Sakmi bat umur nang star basimoy. Ya kena ke jing ruai on sepelat haka YouTube channel. Kebala ai kerteng Sbai Jongpi official channel entertainment. Ya kena ke jing ruai la penbit penbiang dai Don't Pass Sakmi. Lashimata ya kena ke musik video kum u aktor bat ke aktris da arngut shikupel. Kata kalong Ushonwer Jana bat Karisha Sakmi. Ya unek waktor babun napi ngangait bapi la itu ha namar udahi uta unang ak komedi bukala ju akteng ha ke chana Daniel Jana hakini kipor kipala dabno te kawai ngakwa ban kran khandiat menta syapang jung u kalong balai ija no nakane ke channel Daniel Jana hakini kipor pala dabno menta ngalayok jentiep ija no nakane ke channel dai ba ila yo dai aktris original aktris iba ihak naduk musim aktris iba lang forever mo kubangi ihak tedai nakane kadau ba ija no nakane ke channel Henry mata kabang sutenat kalong pada ka jing skam jungmut jongkine arngot kilapan pau syai ta ka jing i jongki dah ka bagi action don haka ne ke musik video ke batamai menta ke ban sepelat nak lesai ke janmet haka puasan beji te sepet lesai pet ba haka puasan beji kan sami kene ke jingrai thamai ak kini ki sijur sikuper te pinsa pet kalong kumno lada pintanan subha subscribe ikan channel bat kumjuru wat kerat bat pet lesai ke sini lesai ke janmet ma akrat ma khub la shibun ye phi kinong pai in second pat aka wai pat ke video khub la shibun